Karbi anglong news channel along berta than ponche bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha Hastings tiso ang tan pen kewang Beha nang choklem chot Bijoy Agrawal Areng kisoduna Lakha Circuit Areng constituency Zerinkindeng along Kedamtang Niphai Circuit Ningkan Surihinira Inqueda Trok Arningkang Zam Hastings tiso Aphan Bijoy Agrawal ang tan pen kewang chot abangpu Areng kipesu ajok Zerinkindeng along KSA ropo chilang petpen kangsai padupo Patumi kes ropo chilang petpen kangsai ponalong ang tanpen kiwang non-tribal akai atumaphan dag Zerinkindeng lapen Karbi ang longarlo antami jak chedet ng chipusi lamthi chiparay po. Lapen Bijoy Agrawal Aphan Zerinkindeng appear thepen plungpon tanglo. Halapu Bijoy Agrawal abang hitirui nian nang chakdet tha pusi apor chuhang dunlo. Bon tame kes atum chekroy dun dedet si patumi pen amat si dag Zerinkindeng ahawar pen plungpon tanglo pusi berta ripdunlo. Mokoy lumpen kohelet milik report Karbi Anglong News Channel. दिखाना नहीं चाहिए तो इसके बारे में आप क्या बोलेगा? तो उसके लिए आपने बोला ना 2 वीक्स दे दीजिए उसके बाद नहीं नाम दोस्ती का नाम क्या था? में आपका नाम? विजय सराफ विजय अग्रवाल सराफ विजय अग्रवाल सराफ। तो आप इधर क्या करने के लिए आया था? कोई बिजनेस के लिए रूम बिजनेस। और इधर आपका वो जमीन वगैरह है क्या? और Turun lo media ko ti tundak na sitong room lakon ke. Tau di locally atong documented Zerinkindeng along leadership KSA section for room si. Kidam tang mene patumi lo evening mate ineng aning witu por malom. Inut Bijoy ku Agrawal ku ni halia Shillong no thmei apias alang lidak Karbi ang long documented Zerinkindeng ha waralong. Arpe ka Beha bipar ki claim amen pen wang si alang long hajira ka itu ma akorti mate itu ma ani itu lo supen cinglok alang li long ngachong dadu na tum kidam tang ni sisa medu la sontak tak patumi bang ke ni tum hala Hastings jun tisu ko Aphan bang ke alang li kam ka chitoy mate bot ki jok dam joy amen pen pi pen lonne aneng chi mat Areng Kapaso lo labang so puta abang itum isi kacun ngri kang tum gela pulo itum dak Zerinkindeng hawar det lapu kali itum Karbi ang long ya sebet in flux abang itum kecilang dum akenang sot lakin itum Karbi lo charli asong det lapu kali lakin media pencing lo Karbi rawasar pencing lo lesme Karbi ang long autonomous council kacaria tum ki kedinga tum pansamet curing ri lo nono son hong pen kiwang pen dak business nang claim pen nono son Zerinkindeng hanso bipar nang claim langka pen wang po hojai pen wang po kapek wang po nono sonar tek na iklam ta kapek din pen wang po dak Aphan se itu memuni pan se Areng itu solang itu muni sedang cinek lang hajira ci dunum pan se ulta atum install lang la suputak bang nitum ka kitya ta Karbi lo charli asong Zerinkindeng pini ke affection di pupesi nitum Karbi lo charli asong affection patin room se labang su putak bang nitum tuning rilo lapen labang su Bijoy Agrawal pan se me pinap penabang ke nitum la Zerinkindeng angkang bang ke teklong ladat nang po yung se business nang kem ji pusita me alang mat kinang siklam long lelo kapek pan sponsor na invest in sudah na labang itum sanga alamo ke lapen ke ya semet pet iki kipu tui bang la pen lo non pinap penabang ke dak hantu ke klem pen tinglok hala license mu khabang ke semet pet dowek nang ji BRC pulote coding license ko son di pilo di BRC bere coding license na mo tarai di dia pete dak kosan se license ke lampo latum license ke selam langka a business kita dak bani go down kita dak bani teme kita rank kali itum claim nang ne pupe claim nang kita me itum Aphan se dak business ke claim se itum han se reng itu se pulang bang itum Karbi lo charli kan atong bana bang ke cicak se lason thau se pini dan itum KSA pen chingwai lo pinapen bang la bang su amalwari phana bang teklong ladat nang po lapen dak Karbi ang long pen lung nang po puse pini agreement mate tiktok dir kami tumbang ke la suan lo bang ke tok
Assam Legislative Assembly Election 2026 vote ke jok arni Duabarguri constituency angkang nong 108 Horaghat LAC ke parlopon Dolamara angkang pi along sitame mepun meet ing samjin pensi vote jokpo. Lason si pining ningkan surihinira inkoira trok aningkan jangmi poacheklo ni phai sir kep arni MLA election bangphu kangwai mate vote ke jogahut lakha inkoira trok Duabarguri MSC constituency nong 108 Horaghat LAC ke parlopon Dolamara angkang pialong sitame polling station sir kep do. La long serkep a polling station sitame ing samjin pen thangnat akasik sakta awi mepun mi pensi anutin aning kedok arachari asong Aphan vote pilong lopusi pherang ketum kahumri damahut Dolamara arwara tumpen bierta achatayelong pen pachinipo dangte ang ton pen lang ikta Duabarguri pen Edverson ko report Karbi ang long news channel. Pini non ke thek long ateng bulote to dap man lani tum ke wang sita non pon ta ing samjin lang thang kasik sakta we la pen ka do ko we tum ta aning ke hang hang mate aning tang sama ken de de phan me sen si jok kon long lo si kadang pajiri lo ngelitum media bitum tindak dadhara apias amma kongri apa si ladak doi voters afai bang ke 837 do paruner kera thongker troksi abang fu bang fido 60% andak 50-60% andak pol tanglo no mathang kasi sakhay long le ing samjin pen pupu hintin party pen sitame kaido ing samjin pen sinon am tame la pusan si dambom la adap kan buti jak pangcheng gat non an bangge thang up problem da belang non da ni tumno da sopias long le 1000 something de non ke jok tang mopen ateng kulote 730 bak lupo ang bangke padak ng jok sita hedi mane insam jing ng si jok landar bangke dak nani kecing gi kecing tahun ini sita kecing pamilait lang pugal hai ka mti padak kecing ba sita mahal bangke tha problem lang man ko ke pandari yes 1020 567 50% jok Allah kibang danan kibang gitu nih oh kibang gitu non bang bom bang bom sih pujok bom 100% itu kita pilih 50% bangke jok bang bagi Ngilingan ke Rusing Karbi Panbari Pias SGB apa sih dari media bikin rumah kadang kajir lo lada bangke pedak baji trok sigen si langsung pilih vote jok cengil lo nonan 286 an or 98 andam elo kita nonjok bom napen lada bangke pedak ke ceng pen kami munitung halat isai bisa velo pen samjin den sin nonanta dam bom lo pen dak kasik sak thangga we chinghong jin se kadu we thangga we lo pen munitung kethek long report bang lo lada ke munitung kadu we cherap sai pen si samjin den sin nonan 298 bak pul lo
total voters bang lage 569. La bang ke kadu abe la dak la voters ke jok ji atum phanan bang lage ani thanga right du ko bosila bang pajok ya je phansini ni tum boi pon lo samjin kan salang ni tum phan ting khat ting lar bin si kadu abe non wang bom lakin un pulute dak popular je phansi matha ponu. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu.